drugari, danas dolazimo sa još jednom recenzijom, a to je Jujutsu Kaisen druga sezona. Jujutsu Kaisen je jedan od mojih omiljenih animea, ali ovog puta su i sami sebe premašili. Pre nego počnemo, nemojte zaboraviti da lajkujete video, udarite subscribe i napišite vaše mišljenje o ovoj sezoni. Pa da krenemo. Cijela sezona je bila izuzetna. Vizualno, narativno, muzika, sve je bilo apsolutno odlično odrađeno. Na početku sezone priča prati Gojoa i Getoa i vidimo da su zapravo bili najbolji prijatelji i ujedno najjači Jujutsu čarobnjaci. Gojo dolazi iz klana koji ima jako puno moći i također je potomak Michizane Sugaware koji je jedan od 3 osvetnička duha. Također Gojo je jedinstven jer je prva osoba u zadnjih 400 godina da ima uklete tehnike 6 očiju i Limitless. Toliko je jak da njegovo postojanje utiče na balans u svijetu. Sa druge strane, Geto nije rođen u neku jaku porodicu, niti ima neke specijalne predake, ali ima jedinstvene uklete tehnike, kontrola ukletih duhova i Uzumaki. Ove moći mu dozvoljavaju da apsorbuje kletve i koristi njihove moći da stvori još jače napade. Također, ovdje se upoznamo i sa Tojijem, Megumijevim ocem, koji nema ukletu energiju, ali svejedno je prejak lik. Vidjeli smo kako je za malo uspio da ubije Gojoa i tehnički jeste ga ubio, ali Gojo ima plot armor pa ćemo zanemariti to. Na kraju smo vidjeli koliko je Toji zapravo jak i da čak prvoklasni i specijalna klasa čarobnjaci ne mogu da ga pobjede. Na kraju je ubio sebe kako ne bi nastavio borbu sa Megumijem i kako ga ne bi ubio. Zatim, u prošlosti vidimo da su Gojo i Geto otišli različitim putevima. Geto se odlučio da je najbolji tok događaja kada bi svi ljudi na svetu nestali i tako bi samo postojanje kletvi nestalo i tu je nastalo neprijateljstvo između Gojoa i Getoa. Ali u filmu vidimo da Gojo ubija Geta i zatim u drugoj sezoni otkrivamo da Geto ne kontroliše svoje telo, već ga kontroliše Kenjaku, o kome trenutno ne znamo ništa, makar kada ja nem u pitanju. Zatim, nakon što smo vidjeli Gojovu i Getovu prošlost, počinje Shibuya ark i tu se puno stvari izdogađalo. Ovo je bio mali osvrt šta se u principu desilo u ovoj sezoni. Sada ćemo obraditi neke od najupečatljivijih dešavanja u ovoj sezoni. Prvo, najveći događaj koji smo imali u ovoj sezoni je definitivno bilo kada su zapečatili Gojoa. I svi čarobnjaci su ostali sami da se bore protiv jako opakih i teških neprijatelja kao što su Mahito i Geto. Zatim, najbolja animirana borba u cijeloj sezoni je Sukuna protiv Mahorage. To je bila borba sa nevjerovatnom animacijom, prepuna akcije. Konačno smo vidjeli koliko je Sukuna jak sa 15 prstiju i njegov domain expansion koji je nevjerovatan. Ali također smo vidjeli i koliko je Megumi zapravo jak i kakvo je čudovište krio sve vreme. Da se bilo ko osim Sukune suočio sa Mahoragom, teško da bi imali bilo kakve šanse. Zatim, neke od najtužnijih scena koje smo proživjeli su Nanamijeva smrt i potencijalna smrt Nobare. Još uvijek ne znamo da li je ona mrtva, sve što znamo je da postoji mala mogućnost da je spasu, tako da morat ćemo da čekamo novu sezonu da bismo saznali šta se dešava sa njom. U ovoj sezoni smo imali još jednu vrhunski odrađenu borbu, a to je Todo i Yuji protiv Mahita, koja je bila apsolutno odlična borba. Animacija i sve je bilo jako dobro odrađeno. I na kraju, u posljednjoj epizodi nije bilo toliko akcije, ali se jako puno izdešavalo. Vidjeli smo povratak Jute, za koga kažu da ima potencijal da bude jak kao Gojo. Druga sezona se završava tako što vidimo da Juta dobije naređenja, ali također da ima i želju da ubije Yujija. To će biti jako zanimljiva borba za vidjeti. Juta i Rika protiv Yujija i Sukune. U principu jako dobra sezona, animacija je odlična, priča odlična, malo su zadnje 2 epizode nekako sve radile previše brzo
i trebalo je možda da se malo produži, bar za jedno 2 do 3 epizode, ali sve u svemu fenomenalna sezona i ocena je 9,5 od 10. I to bi bilo to za ovaj put.